is zo te channel a kalo lom le vek chu a tun rum a hian in India ram chung le rampon thu thar te kan ngai thale dona march ani ni sang ni som ni paruk kan no thleng tareng mai o he tun lai chu US Israel Iran in beina khovel mi puin kan ngai ven tlanga borok thar om chawani jan po khan in be ton na a om chawle a borok hi apun lun chhozel don ni te pon an lang me kani chuti lai chuan in West Asia buena awangin India chuan khwale tuite tan in kai hruaina ati chuaka US le Israel in Iran an be hnuwa Asia khothlang lam huam chunga buena chuak me ka wang hian India Ministry of External Affairs chuan in India mi le sa West Asia rama buai me ka wangin chung lai vela India mi om le cheng te tan an sahim na tura in kai hruaina India chuan ati chuaka India khwale tui Iran a cheng te chu borok so san na lai nei lo tur le embassy thuron te nga chang reng tur le pona chuak tam lo turin a riat tira buena chuaka wang hian Air India chuan Asia khothlang lam huam chunga thlok tur international flight somnga a cancel zui ngal boka Indian Airlines chuan Iran huam chunga airspace khuakhir na ti chua wangin international flight zali somli pali bor an cancel man ni in civil aviation ministry chuan atar langa Iran buena awanga ven himna ti khau zelani wangin rampon mi India a cheng te po visa po sei chungchang a thu nei tu te bepop turin sarkar chuan a hriatir ani kan hriat ang khanin Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chu US Israel beina wangin athia arwal hian atho pui tam tak an thi boka Iran sarkar ho tulu te la sipai ho tuluk te an Islam sa kho pui thiam le thunei tu sang tak tak an thia Ali Khamenei a chung kwa afapa ti te maunu le ache koi te pon boral nuala ni kha khang ani wang khan Iran ran tu khovel mun rang rang ami ten pong por chho ve mek boka helai India le Pakistan inaram manin chuna Jammu and Kashmir POK anti Pakistan occupied Kashmir Pakistan huam chung Kashmira mi puite pon lungoi lo na lian taken an lantira embassy US consulate te po be antuma police te na norna sa hle ani kha Israel le US in Iran be ina a Iran supreme leader Ayatollah antha nuwa Srinagar Jammu and Kashmir Shia Muslim te chu lungoi le venan chuaka Khamenei thalak kengin lungoi lo na lantirin protest kalpui ni heta hian tharum thona lian takra phlak taka chuak ta ani lungoi lo na lantir pungkhom te hian US le Israel dem na thupui anaw chua puya Srinagar ba ka Shia Muslim tamna mun rang rang lungoi lo na lantir ni in Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah chuanin mi pui te chu an sun na chural muang takanei turin a cha buena ti so sang thei zonga khosalo turin a ngen boka Pakistan a hian mi som borvel zet an thi to nge nge ani hetila hian India le European Union chuan sum don na lama lian takin in zom na thodun na an nei don kan ti kha Donald Trump ana thian ramte US a bungrua an thon lu atanga chia sang tak tarif akal pui awang hian US thian te po hi drama chunga an lom to lo kan ti kha chuwangin US a anin nga ana han ti tlem tel tela India nen thodun na lian tak European Union lam chuan an siam ani kha India le European Union chuan in free trade agreement an nei tur man thaya pe felani vele most favor nation anti MFN ni na inpek ve an rem ti ni in thudon na chuan a soya malak na thadura hianin inrem na a chuan ti fel ni in hemi chungchang a hian World Trade Organization WTO dan noya nget zokin tho dun thei anin beisai ani rampani inrem na hikum som pariat chungot in biak na nei nuwa ti fel thei ani ta a heiba ka hian European Union Parliament le India thunei tu ten endik na le ti fel ngai rang rang an ti felanga chumi nuwa chuan kumin chunga man thei ngei turin he in rem na hi chop chua thei an in ring ani in rem na kaltlang hian bungra rang rang chok lu le thon chua turte atangin chialak chu za som ko paruk point paruk dona ti tle mani dona hemi mang hian European Union in India bungro achok lu atangin kumsang ni somthum pani ma in kumtin euro tluk le ding only ahum thei beisai ani bokani o tunlai chu election commission lam malak na voter
chungchanga hian India rampuma soineu newa oma role revision nei meka hian engengemaw political issue te pon om chho ani a kan hret ang khan Supreme Court thupe kangin Election Commission of India chuan in rin niliam ta khanin West Bengal Special Intensive Revision SIR nei ani nuwa final voter lisa ti chuaka lisa hian vote nei omzat chu vebel cheruk point pali palian ni ole kan hret angin Iran President Masoud Pezeshkian chuan tunkar in rin niliam ta a US le Israel be puithlak na athi an ram ho tulu ber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu martar ani ti apuanga rampuma ni somli chung suna ni don thu asoi US le Iran in a nuclear program chungchanga inrem na siam tuma in biak na an nei a hlo cham hnuwa karliam ta tun in rini khan US le Israel hian Iran laka be puan thlak ani kha be pui thlak na hian kum somret paruk mi Supreme Leader Khamenei baka afanu amak pale atu te pon thi nia puan ani kha Iran President Masoud Pezeshkian chuanin Khamenei le aram beina in nam noi te chu anlein chhir tur thu asoya Islam ram te le khovel huwa pa Iran thlop tu te mangin anram beina mo phur tu te chuan angong let na tak an tur don ani ati Iran TV chuan an ram chung mun rang rang be pui thlak na hian Armed Force Chief of Staff Abdul Rahim Moshavi te Revolutionary Guard Commander General Mohammed Parkar te anthi ti soin US le Israel ina an beina hian Iran official somli borvel zet an thi tawni US Israel be pui thlak na hian Iran chimlama school pakhat ka fu ani kha hei hi tun in do mek na a khovel mi pui ngai ven le US Israel dem tu tam tak anom na chan pakhat ani ve mek boka school no pang zaborvel zet an thi ni in report rang rang chuan atar lang ani kha Iran Red Crescent chuanin ram chung mun rang rang a beina mi jan hi pakhat an thi tawni na soya hliam hi jasari somnga borvel zet anom to US le Israel chuan thi le hliam omzat ero chiang takin an la soilo thung ani Donald Trump chuan na takin Iran be atiam US President Donald Trump chuan Iran in an be na achang le tani chuan US le Israel a be ni chuan Iran in ala hriat le hmungai lo khopana in an be let ngal don thu soi ani kha Trump chuan Truth Social platform a Iran in an ram be na takin achang le don ti an soi chu an ti lo a fu zo kang ti in Trump chuan a soi an be le tani chuan a ngong ana don hle ati US Israel be pui thlak na a Khamenei athi hnuwa Iran Parliament Speaker chuan Mohammed Bagheri Khalibaf chuan TV a thu soin US le Israel ram hruai tu te misual te nom takan ni ti na soya Iran an beina awangin an la tuar na sadon ani ati Supreme Leader thar Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tha ani hnuwa athlak tu turina fapa Mostaba Khamenei ruat ngal ni in report chen khat chuan an tar langa ma se thu nei tulama tangin soi chen na ala om lova Motaba Khamenei hi Khamenei fapa upa ber dot tu ni in kum sang khazakwa somruka pianga nia sarkar official pek nilo ma se Iran ramathil ti thei ber zinga chiar telania security ta na thutluk na siam na konga po thu anei hle nia soi ani anram sarkar la kalungoi lo na lantir na anor huai hotte beilet na po ain nam noi thuk hle Supreme Leader hi member somret pariat omna committee an thlang thina he committee member hi ram mi puiten kumriat dana an thlang thina anni hian Supreme Leader thanba ka atul ani chuanin an ban thei boka Supreme Leader hi athi ani chuan an ramdan pui article za som pakhat noya mi pathum President Judiciary head le Guardian Council a ho tu ten athlak tu turan thlan ma chuan chanvo hi an lo chel leilok thei don ani United Nations Nuclear Agency International Atomic Energy Agency IAEA chuan Iran be ani chungchanga voin hian special meeting an nei don tian puang boka Iran be ani hnu inrin ni zan khan IAEA chuan thu chua siamin Iran thian tharam Russia ngen na angin meeting hin ayani don ti soin Iran point IAEA ho tu Rafael Grossi hna meeting ko tur hian angen ve bokani IAEA chuan Iran ram thil thangun takin an thli thlai zui reng ti soin mi pui him na ngai tu turin an nge na UN Nuclear Watchdog hian Iran be ani ma karliam ta zirtop ni khan Iran ram nuclear siam na mun man ruate rang taka en fi atul thuan soi to ni US ba ka khotlang ram te chuan Iran hi nuclear al thuam siam tuman pu renga ma se Iran chu nuclear program chural thuam siam na tan ni lavin civil mi te ta na chhor tangkai na turin chutiang chuan an kalpui ti an soi ani kha ama ero chu Iran ina uranium enrichment level a maintain dana hian rin helna lian taka omani kha amuanom zong le industry ta na nuclear thachakna
mang tur hian 3% uranium enrichment level an maintain anga ya ama ero chu Iran hian 60% an kai chho ti te ania 60% an kai chho ani chuan amuaram zonga nuclear thachakna man tum nilovin ral thuam lam an hoi ti na hei hi chiang taka fin fiana ni ti te soi ani thin kha Iran Supreme Leader Aborol tak nu le an ho tuluk berberte Israel US beina an borol nu hian Iran thin rim chuanin Middle East a ram engamozat laka missile an kap lut ani kha Iran chuan US le Israel in an ram laka be puan thak nuwa US military base omna arab ram Qatar Bahrain Jordan Kuwait UAE te an beilet ngala Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan an ram beina chanlet na atan Middle East US base omna rang bein Truthful Promise 4 bepui thak na an kalpui ngal ti an puang ve bokani inrin ni khan Iran hian UAE khopui lian ber Dubai abeina Fairmont The Palm Hotel anti chu an kap fu ni ina langa kang me chuak vut ani kha mipali an hliam ni in tual chung thunei tu te chuan an soya Dubai Media Office point hemi chungchanga hian thu chuan siam nge a Dubai International Airport po beitelania thilti chiat lian tham ero omlo ni in an soi UAE Defense Ministry chuan Iran in an rama be chu international law bo chiat na lian takani ti in thu chuan siama Iran drone le missile ka chu engamozat an lo kap thla ti an soi Bahraina Manama khopuya US Navy 5th Fleet Headquarters bula be pui thlak na Iran chuan kalpui boka kang me chuak hlo boka ma se thilti chiat ero chiang taka pholan ani lova Iran drone ka chu hian building pathum afu ni in an puang Qatar Defense Ministry lampoin an rama US base Al Udein Air Base beina tura Iran missile ka chu engamozat an lo dang ni nan soya Qatar chuan Iran in an rama be chuna se taka demin ke hi pom the ni lo anti Kuwait a po drone mangin international airport ka ani boka ma se thilti chiat lian ero anei lo thung US and Middle East bial ram rang a military base som chuang zetan naya heng hmuna hian dan tlang puyan sipai sing thuma tanga sing level reng anga ngai an ni o khati china khan kan han du to kang khovel thil thleng thar te he channel a hian kan han thlur bing thina